Kunamta bebis port anawaita. Nayakmak ita pinst awarax na gasolin hanut kawai khete. Diesel hanut kawai khete. Naya trabajista aren hari parakta ane diesel trabajina de gotret comme ça yanda wai kaptal comme que charmel gasolin hap parakta pointe riosiko kansa hecho velana gaha bloqueet après hal comme ben saranta yan kon hama penaksin ka hilat arsin beh han hama ki hangi wal sariktande dólares chaqawai haraki nos conoroq porxin pero cuando pasan champes saragira giñane no ne wasaq kamasnas hapana ga poderan gapchaq no kastere hermano hapana kama administración o kama tsarant epñana kap kunats pisaqtawina ka uthi acá hidrocarburos acá combustible taipita pero arshowina ka uthakipi hilat Antonio abastecimiento thaski utaqikunas hasin pero unit ataja sortidores toqina carport atajani kama garagitaq Ano kama git hay pumagatsikascaña ikindaskaña como sintibna harage pero kunas kama chqach haniki punich uthan staya haniki pech uthan kai kan histas pansas ni qipanaga saprambe gobierno central pero kataki hermano Antonio ukataki pechil atagote autoridades parlamentarios utja presto diputada na casa diputado na casa senadora naka hupanakaha ma informe ukmayi phaspawa ka ministerio de hidrocarburos uksatoqer ukahay irnaqawi pacheger hilana kulyakanak mayi phaspawa YPFB uksatoqero hupanakaha anchitaha parlamentario na kamaha ma no thaqo que pasa qilqasa tuki hupanakah ma informe a ver por qué hay desabastecimiento de combustibles ma informe oral escrita halux mai phaspawa pero kanaka hermano Antonio anika kuranakan ist atakite inas parlamentario na kasaq no wasiwin kasipchi al artista al evista halukamat ukaki wale arsuta kutoqin unihadis koli titinhama wale kuleranhama wampe y nuestra población está sufriendo en las calles hayukaulia kisinhama hermano Antonio, uka parlamentario na casa hat isis pachati saraktan haya. Hayuka mama panakam man kagascha salkum arna kasep harak. No sé kun hana stis bajo kana abisach kampon o hakeser amay haraktan be. Abisaha nanakatsa municipio la hatote kun hamateja hermana Virginia Velasco. Equivocas pechacha. Cuya senadora no Ayusaq kolera paraktay ayusaq egotoq kolera parakt expresidente pantkasio ayusaq pantkas kaponerakio no a ver kokuya ka haber qaltat khamanta wajih anchit kamaha patong marayu kaman khankh qaq pensa ver hukuchaway pachaq qoluq na huk seris na kiti candidatos mantpan ebus mantpan o arsis mantpan yaqakamay kambit pa ni taqisto't bajast chukiwanga haber vicepresidente qaw khamar saber ukanki chaqol qaw pensq ipsus baja haber avisa otos ampeja mainero ki qalpina poqonta waitan hasta alchina kapana seguro se vai hapher motivasasti iwasat khaniam das khater per campaña ste upanaga kusa esta vai hapher kusa Soy pini Lord Añani Arcatañani no anewale giti chakayas politi chapa kama gestión arsas pokan maran qast qaldane yas bandera na ka sapa kalin bandera na kisayas kan utana kan bandera na kisayas kan penaya población saber pueblo esteroja ay maraja amutas hanan serisnaya hani uka patonka kimsatonka 15 años ya kapana man qasip ya kamacha kanaka chiltas khanyan selisna nin karwastas estas vaikta ma hilatax astawas que ya khan chiltas nyan o walikis ke chiltas nya wa ya khan macha qatsartan ha inay mais electis periant nani ay bisaha oka hele politiko naga khanera ki pik lugar chorkete upana ke kire ki mantas ke upana ke ki kongas ke sobrino naga pos contar a ver con mi señal no cotam dañan gallos están no Jaime pasamos echa o saita o cámara saber con man caballa echa
chauka tokus austro au kiptawa kamisas ma disculpite tuma ajas no ka cha yo ka kamera kiki ukarok mantasin au kiptawa khat ukati ukama handi hapete nata ko kana kaptana ainist awaitan qolqitsa panakam abst ashab khe bolsil ashab khe naya honestidad otras pisnaya man tapas con honestidad pueblot amtasis pobret amtasis pero hani ukamdora wapit panaka ke bolsilar puqantasis wap naya amtawait ebot amtawait kanchita qaw khamaras kinsipne apna kinsimar apna qaw kharika qaw qasabe qolqi nasmayan repeti kokolyak na kot kolekta warakta lekisin hamakiu akapachanakan khmqanaish awaita pashpakiu muyus senadora diputado hapharakot senador aptasipkarakot yas ministro hapharakot director viceministro hayuka muyu inakau uthawai con el gobierno anterior y también con el gobierno actual. Chiqapi. Haniwa hisknati aksatoqet qol hanina kaukars asip kharakilana kullakanaka sampe uthaspan machaqat ir mantantirinak mañudo haspas hayukama hapqempe político nakokataypen irnaqapq hasta ministro ti hasta diputado con diputado te ministro romantaya pharak khaki muyo hanisaqi uthikaspa utkam ukat inaza kamat corrupción con que yatata hapqempe uthichi qolqipisiq tawinakas hani irnaq hapchite a favor interés personales ko uthichi to kawla kisin hami qipachahilana kullakanaka ukat mayni hilata muitas kanampe wakisis pauma democracia directa o tkhanya pukah kamsaishmuni hiwas utayasnan ministro nakasar hiwas utayasnan akah vice ministro nakar hiwas utayasnan taqinero halukhakiu inasa mauqita administración pública o utchis pansasin pero acá pachanakan democracia representativa kantan o kamsaishmuni hasta presidente nakah amigo nakapa familia nakapa untata nakapa corrupción que descolqil choran hayukana creo que utqapri ministro nakar o viceministro nakar ane markachiraq chiklas tantar mucho dependemos de eso hilana kullakanak ministerio nakaj kun hams amnaqasiskeha hayukata ipitham hanisuma yaqipachaq amnaqat utkit hermano Antonio corrupción ukakanaki yaqipachaq utharaki kan suka poner sarant naira kan hasta instancia to qaltare kaisa instancia ya mandab khilqatar secretario general ya to qatas kuna más kana que hasta qat qalanda pa hasta malkor makata sinste hasta ejecutivo makata pa hasta o qatas super alcalde nagar mandab hasta qatas alcalde makatha yas koto oka corrupción o independiente oka kije hermano Antonio taqchimo yus pahart awesnan port aninda madakarunakan port asinga kita komat amuit anyata ke wakisi wakist asapkhina casa líder samuit irinakas port anip haspan aksato qero sa saber kun hamas wakisis pan irnaqtanya Bolivia marcasaja nera qatar saranta we khutkhaspan económicamente socialmente taqi kastanakata socialmente te petkanasta familiar wali hilgata we ukanakas wali yakisin hama hermano Antonio Ali parlenya nakawat hermana wen hermana ancha yos pahasma yos katokta tamata sí walik sarantas que naira qatar muchas programa empieza nanagaja yataqatte istapharakte con hamas Kaukamas que es Radio San Gabriel, vale, fallo hacer que cuando chactas bucaj, pero sigue adelante. Gracias, waliki hermano Antonio Gutiérrez por antaja caronacan por asinka kita como tarstas niataki. Muchas gracias hermano. Hilana kuliakana como